I da ste ljudi ovdje Extreme Boy. Danas ćemo snimati Roblox. Kao što vidite, sada smo u lobiju. Joj ljudi, počelo, vidimo sve kad avoid being moramo da ne budemo inficirani. Sad moramo se negdje nađemo tajno mjesto da nas niko neće tražiti. Ako želim, kako se beše kaže, ako budete ja infektujem. Jo, majku mila, ićem kroz Crusader. Izvinite za zbog toga, ali morao sam. Ajde gore sada, Možda zombi ne znaju se penjati. Možda oni ne znaju penjati, majko mila. Jao. Da vidim. Ima ovdje nekoga? Ne, ovdje nema nikoga. Ovdje ne, ni tu. Ovdje pozadi negdje, ne. Završeno je, da vidimo. Baš je lepo što se dodalila uskršnja jaja, jer baš je lepa. Ste nekad išli kroz ovaj tunel? Ako jeste, da pišite mi u komentarima. Ako niste, samo prođite. Vidite, ovdje imamo kristala i tako to. Ova ćemo, mislim da ćemo ići iseći drva, pa ko više drva li sjeće, on će dobiti. Mi smo crveni. Crvenkovići. Oni su plavci. Lako za svoje drvo. I kreni! Seti! Slušajte, ovo je najgluplja igri. Ovo je najgluplja od ovih svih igrica, ali moramo to raditi jer želimo da pobedimo. Pa moramo. Imamo sada ovdje, ovako seckamo. Ček. Ajde, cap. Capi, cap. Okej. Ajde. Odvorite sve. Hvala čočo. You ran out of time. Niko nije pobedio. Jer ja mislim ako nešto kao kape postoje. Nam pojma šta rade, ali baš me briga. Vidite, ovo su kreatori mape. Vidite, typical type i world who's skinning, nemam pojma kako se kaže. Ovdje moramo biti pažljivi, jer ovdje ne smijemo padnemo. Ako padnemo, izgubimo. Polako. 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 Ček. Ajde, izvinite zbog toga, ali sam nervozan jako. Jedini koji će tamo doći, a jedini znači najbolje. Ajde, još malo. Great job, pobedio sam, da, to, bravo ljudi, pobedili smo. Woohoo! Jeste srećni, jer ja jesam. Vidimo šta je ovdje dalje, ovdje u ovom labirintu kauf. Vidite, mislim da su ovdje ta kapa, da.
Mislim se, eto vidite, može se kliknuti na nju. Ne znam šta radi, ali mislim su neki kao easter egg, pa... Ok, idemo ovdje, vidite šta je ovdje. Ovo je ovdje, bombe. Ovdje je ovaj tip. Kako si čoveče, a? Kako si? Ok, ja sam onaj koji nisam sivi. Ok, ajde, Wo, zelena. Ok, preživeo sam. Majko mila jedva. Ok, ajde, sad će boja crvena, ajde, i bloč. Ljudi koji nisu preživjeli, koji su stigli umreti, umreli su. Ok, morate biti jako brzi za ovo. Ajde, žuta, oda, uj, ok, plava, oda. Ali ovo dosadno sada. Ok, crvena. Ok, ajde, sljedeće. Žuta. Ok. Koji je umrla već da se raspadnu. Ok, zelena. Ok, sad sam level 2, to je najbolje i sjajno. A ali ovo sada je dosadno čekati u lobiju, jao. Choose next, a ne mogu, šteta. Nemam Robuxe, ja nemam account, pa... Ko zna napraviti account, neka mi napiši kako dobiti Robuxe, jer ja baš i ne znam. Molim vas, recite mi ako hoćete da dobijem Robuxe. Onda si mogu kupiti stvari pa da bolje izgledam, osim ovog gesta. Kao što vidite, ja ću odmah ovdje gore otići, jer poznato je ovdje da se prvo spanuje pa da vidimo. Ne, tamo je. Da li ovdje? Ne, nekde drugdje. Mislim da je neki tip uzo. Evo ga. Ok, idem ja ovdje gore. Ok, da vidim. Ok, i ha! Grab one before everyone else. Ok, ja sam uspeo, pobedio sam. Tipovi koji su uzeli. Ja sam jedan njih, ali igrice kaže se to radi, pa ću ja to raditi. Ima šta mogu što kupim. Ok, ne mogu to, Petosove, Piggy Bank ne mogu, Turtle ne mogu. Bunny, da bi dobio, mogu bi. Ok, Honey Badger, ne mogu, UFO, Bitel, nema koja je najbolja. Rainbow Phoenix, Dugin Phoenix, ali sad će sljedeća igrica za 10 sekundi. Jao, ali je dosadno čekati, jao. Sada idemo kod bazena. Mislim, ovdje će sada imati metkove koji će pucati metkove, a moramo da ih izbegnemo. I to je malo dobro, ali neka bude jako teško. Dosta puta sam izgubio na ovome, ali imam sreće. Mislim, imam sreće ovaj put da će imati. Ok, ajde, počnite, hajde. Ok, vrte se. Skočit će na jedan. Skočio sam na jedan. Ok, sada sam ovdje. Ajde. Skoči. To, na njemu sam sada. Ok, ajde. Ne pukni ga. To, sada idem u vožnju. Na vožnju. Ja volim ako se voskati, zabavno je, tako te stvari. Možete skakati nove metkove. Samo skočite i bit ćete u redu. I samo prelazite. To je najbolje. Ne, ni to uvek uspe. Kao vidite, neki čovjek tamo već tamo skroz gore. To je za njega tu sjajno 100%. Što je prvih koji. Ok, svi smo ponestali bez vremena, pa moramo sada čekamo opet.
Ja što mrzim ovo čekati, jao. Meni, tamo, ok, da imamo svi achievementi koje možete dobiti. Secret Finder, Egg Capulation Hunter, Leader, Trailblazer, Laka Lot, Bullet Speed, Black, ok, počelo je. Ok, da vidimo. Moramo da ostanemo ovdje živi. Kao što vidite, ovo će padati, bacati bombe, svašta. Možete vidjeti ovdje. Posle će lava, padati. Wow! Ok. Beži! Ok, to me uplašilo. Ok, aj, majko, mila pašće. Neću tamo. Ok. Biću ovdje siguran. Ok, sad idem ovdje. Jer... Wow! To je palo bez... Nisam znao šta je to. Ne je bilo skroz novo meni. Vidite, ovaj ima ime. To se može ovdje kupiti. Mislim da je Titles, da. Pored 10 dinara imamo li nešto casual, možemo biti fighter, možemo biti duel, cool, neće. Kasnije ako budemo dobili više. Vidimo ovdje kako njima ide, ok, nemamo spectate, ne možemo. Ovo je gotova igra, 3, 2, 1 i krenula je na ovaj epic Manic minigame. Manic mining. Ako vam se sviđa ove epizode, pitajte u komentarima da li hoćete još, ja mogu snimati ako hoćete. Ovo je dosadno dok ne počne. Ovi ljudi nešto rade. Ok, ajde. Ok, ajde. Ok, tuda. Idemo okolo. Ok, ajde! Ovaj ide sa mnom. Bata. Ja se mrzim kad ne pobedim, Ok, da ima šta je ovdje, imamo stepenice, imamo gore. Ok. Bilo je lijepo da možemo na ovo stanemo, ali ne možemo. Samo propadnemo. Da bi mogli, ja bi tu stajao ko ludak. Ovdje. Tu ispredi. God uđe, vidjet će me gore. To je da šala. Ok, mi hoćemo lopte da donesemo kod nas. Ok, kao što vidite. Kreni! Kuraj! Hava ide kod nas. Mi smo plavi pa mora. Ajde! Gurni! Ajde! Požuri! Ajde! Požut! Po svetlu ovu. Ajde! Ne, nećete! Ha! Ok. Majmo im ovo pokušati oduzeti. Nep! Mi smo pobedili 100%. Ajde, kuraj! To! Ajde. Ja ću ovo braniti, kaže vidite, ja ću ovo da branim. Kuraj! Da je otišla! To! Ajde. Ok, za sada ćemo ovdje završiti. Ako vam se svidjelo ovaj video, like, share, subscribe-te i s Bogom!